Iya, di oma pa. Puri bekam sereba. Kalau sirbi mana sih? Iya. Kalau nodon Bali do pagijang bayan. Bali naman. Do paham deh. Oh, budi. Ini do. Aku gijang go buin naman. Iya, bama. Kaya na mag-gesang rin manat tong nga. Kuya na sari-saringin na ko. Dia alcohol. Susi jo na suko na. Wala nung Iya. Ito jo isi rin alcohol. Abuy, saya ada. Abu siapa? Bisa dulu na. Wasan ko lang itu kok. Wahai. Sama lang itu kudang. Ayo na bawi. Tulis pas. goreng misalnya. Kurang macam. Gue mesti soal sama obat. Sadong goreng. Iya, anak sini dope. Oke. Itu tuh Mbak itu. Di apa? Benang urut. Ini rek man ni babi. Marah hari mau buat. Ako jo si sa julo say lebur. Saya na pilih. Buru. Bulu binu pisau ini buat jelas deh kan pisau. Itu kan belga pada gutul. Ano malah? HP itu. Nah orang Dewi. Hau bergay. Sabi din ni Mama. Ay bijang gononi. Buat isu kan. Maperong kos na mana sugir buat. Laku behebing itu. Ibagat. Ibagat. Sebenarnya pasang muna dong kosna, ibagat. Ini umum niat bakat. Unang tergendala kita di ibagat. Ano na yung mula ongkos na, nangalin gudang na. Dito. Numang ongkos mo yun, amo. Lagi. Ala na, nang isip ibu itu. Nangalin gudang na. Nanong pagbuo, papani. Oke, cukup. Nggak biasa. Budi pa isi kurai. Ada itu, aku sudah bingung.
Hidup mungkin dia.